FARDC mu mugambi mushya wo gukura ingabo za M23 mu bice byose yigaruriye muri Walikale, ubona ko ari agace cy'ingenzi cyane kuri FARDC idashaka ko hari umusirikare n'umwe wa M23 werekeza muri ibyo bice. Bikomeje guhinduka ndetse no kugenda bihindurwa n'abayoboye urugamba. FARDC nyuma yo kubona ko M23 ikomeje kuva mu bice bitandukanye, kuri ubu ikomeje gahunda zidasanzwe zo kongera abasirikare ndetse n'ibikoresho bya gisirikare mu bice bitandukanye. Byose biri gukorwa kandi bigategurwa mu buryo bwihuse kugira ngo baprofitire muri aka kavuyo bongera ubugenzuzi mu bice bitandukanye bagenzura. Ni mu gihe kandi roko informa zacu zitubwira ko ibintu biri kwitegurwa bishobora kuza kuvamo imirwano ikomeye, kuko FARDC yo bigaragara ko idateganya kureka kurwana, kuko rero bitangazwa kandi bikavugwa ko benshi mu bakurikiranira hafi ibiri kugenda biba batangaza ko hamaze iminsi hoherezwa abakomando kabuhariwe ndetse n'ibikoresho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri teritwari ya Walikale, Rubero ndetse muri Masisi. Ibiro biri kuba mu gihe ku munsi w'ejo kuwa kane ku itariki ya 26 umutwe wa FC hamwe n'umuryango mpuzamahanga witwa Apere de Genève basinyanye amasezerano y'ingenzi agamije guteza imbere ibiganiro byari ku bijyanye n'ubutabazi, dialogue humanitaire structurelle. Aya ni amasezerano agamije cyane kunoza iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi mu bihe by'intambara ndetse no koroshya uburyo imiryango itanga ubutabazi igera ku baturage bakeneye ubufasha byihuse. Nkuko bikubiye muri iyo nyandiko, impande zombi ziyemeje gushyira imbere uburenganzira bw'abasivili, kugabanya ingaruka z'intambara ku baturage no gufasha mu gutanga ubufasha bwihuse bugarijwe n'ibikorwa by'imirwano mu bice bitandukanye byegereye Goma n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi protocole d'accord yasinywe mu muhango wabereye imbere y'abayobozi bakuru barimo umuhuzabikorwa wa politiki wa FC Corneille Nangaa ndetse n'umuyobozi mukuru wa Genève Col Alain Deltrozi. Abasesenguzi baremeza ko aya masezerano ashobora kuba intambwe ikomeye mu kugabanya ubukana bw'imirwano no guteza imbere ibikorwa by'ubutabazi mu karere, nubwo hakiri imbogamizi zijyanye n'umutekano muke ukomeje kugaragara muri aka gace. Iyi ntambwe ikabije mu gihe mu burasirazuba bwa Kongo bukomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano muke kandi bikomeje kugenda byiyongera umunsi ku munsi. Nkuko rero bigaragara kugeza ubu biratangazwa kandi biremezwa ko ibintu bikomeje kugenda bijya mu bindi bice. Bihagaze gute? Arandi makuru akomeye akomeje kugenda avugwa kandi anagarukwaho kubiri kugenda biba ndetse n'ibimaze iminsi bigaragara, aho benshi batangaza ko FARDC iri gutegura abakomando kabuhariwe bagomba gukora operasiyo zikomeye zo kwirukana umutwe wa M23. Nkuko rero bigaragara kandi bivugwa, byose bishobora kuzavamo imirwano ikomeye. Indi page dufite yanditseho amakuru aragira ati: General Major Padiri Jonas Muhizi, umuyobozi ugendera ku bikorwa n'ibisubizo. Uyu rero uyobora akarere ka 11 Ikuwete muri Bandundu, yagaragaye nk'umuyobozi ukora ibikorwa bifatika kandi bibanda ku bisubizo. Ibyo yakoze rero bizatangiye kugaragarira umusaruro uboneka, ibivuga ko ashobora kuza koherezwa neza mu ntara Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru muri operation. Amashusho yagaragaye uko ku cyicaro gikuru cya Etat Major cyari bari bimeze mbere n'inyuma yagize urukomeye ruhinduka. Yabaye igihamya gisobanutse, biravuga ko uyu nguyu ashobora mu minsi iri imbere kuba ari buza guhangana na M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Reka tujye Walikale tubaze ko informa wacu ibiri kugenda biba ndetse n'ibindi bigezweho ku mirongo y'imbere rugamba kuri uyu munsi. Mutama, wiriwe neza? Ego, wiriwe neza. Tudatinze rero turagira ngo tubwire situation biri kuba ndetse nibiri kugenda bigaragara kugeza ubu bihagaze gute? Operasiyo zikomeye FARDC isa naho ufite umugambi ukomeye bijyanye n'imbaraga iri gushyira muri iki gice cya Walikale, ubona ko idashaka ko M23 igira ibice yigarurirayo cyangwa ikomeza kwinjirayo. Ni ikintu ubona ko yibandaho cyane, utakwibaza impamvu ubona ko idashaka ko M23 yinjira muri Walikale kuva mu bihe byose deployment zatangiye gusa naho
zibaho ku ruhande rwa M23 mu busatirizi wabonaga ko iri kuva muri Masisi yerekeza Walikale. Ni operasiyo yabaye ku munsi w'ejo muri aka gace ka Nyabyondo, ubona ko yari ifite umugambi wo kuhigarurira asa naho ikomwe mu nkokora ku ntwaro yayo yabaye nk'aho irasura ya M23. Ubu nyuma yo gutanga amakuru ko iyo ntwaro yangijwe, amakuru ahari ni uko bamaze gusa naho batsimbi mu buryo bwo kugera ahantu, ariko hagaragara ko ari koalisiyo nini cyane ishaka gusa naho yinjirira ibi bice bya Nyabyondo ku buryo ifite umugambi wo kuhigarurira. Akaba ari agace ubona ko M23 yari imaze gusa naho yongereyemo ingabo mu cyumweru gishize, mu buryo ubona ko hari ibice bashakaga kwinjira muri Walikale mu kubyigarurira. Ni amakuru yamenwe rero ku buryo bwihuse na FARDC, akaba ariyo mpamvu ubona ko yahise yategura operasiyo ikomeye cyane, ku buryo ubona ko yagiye isa naho itangatanga mu bice bitandukanye. Ahangaha muri za Gutomati Simba, muri village ya Kayirenge hose ni ahantu imaze gushyira amadeployment mashya, kandi harimo ingabo nyinshi higanjemo ingabo z'amahanga. Ubona ko ingabo zo muri Angola muri iki gice bisa naho arizo ziri kugenzura izo operasiyo zose ziri kuba, kandi ziri kubikorana imbaraga n'ubunyamwuga bukomeye, ku buryo ubona ko biri gusaba imbaraga nyinshi M23 kubasha kugenzura izi operasiyo ziri kugenda ziba mu bice bitandukanye. Ni ikintu gikomeye rero, ubona ko hari ibintu by'ingenzi biri gukorerwa muri iyi Walikale cyane, kuko ubona ko hamaze igihe harimo inzego z'ubutasi cyane zikomeje kugenda zikuba amakuru yose y'ikintu cyose kiri gutegurwa na M23. ubona ko operasiyo yose iteguye, basa naho babasha kubikoma mu nkokora, kuko umugambi bari bafite wari uwo kuba izi tariki tugezeho bari kuba bafite ibice byinshi bamaze kwigarurira muri Walikale, ariko bijyanye n'imbaraga zashyizweyo ndetse n'abacaca bari kugaragara muri ibi bice cyane kuruta utundi duce turi kuberamo operasiyo, uburyo bwo gukumira cyane ibitero bisa naho byinjira muri Walikale ku ruhande rwa M23. Yego, ku birebana no kuba mama ko yaratati ikomeje kugenda ikora tactical withdraw, mu by'ukuri kuri ubu biri gutanga shusho ki ku baturage bari muri ibyo bice ku rugamba rumaze imyaka 4? Ni ikibazo gikomeye, kuko agace basa n'abagenzuragamo bamazemo igihe, uzi ko haba hari imikoranire ya hafi ikomeye cyane n'abaturage, kandi iyo ni style mu 23 igira. Abaturage bafite impagarara cyane zikomeye, kuko mu basirikare ba koalisiyo ya Wazalendo bakunze kugira ibikorwa bibi byo kwibasira abagerageje gusa naho bisanisha n'ayo 23 mu gihe yari habaye. Abo baba bafite ibibazo cyane, kuko uzi ko Wazalendo igira ibyaha byo guhohotera abaturage cyane ku ruhande rwa koalisiyo ya FARDC. Rero abaturage bo bafite umutima uhagaze, ndetse n'ikibazo gikomeye kijyanye n'umutekano wabo bagiye gusigarana muri ibi bice. Ariko amakuru hari nuko biri kugaragara ko hari polisiyo nyinshi za M23 muri ibi bice ziri bugende zisa naho ziva muri defense zazo zerekeza mu zindi, bijyanye n'uko ubona ko izi operasiyo za FARDC ziri gutegurwa zifite ingabo nyinshi cyane, kandi aha bahabaga mu buryo ubona ko ari ubudetaci butoya burimo abasirikare batarenze 50, kandi izi koalisiyo ziri kujya zihagurukira mu basirikare bagera mu 2,300. Rero ni ikintu ubona ko batabasha gusa naho bahangana nazo, ariyo mpamvu bagenda bava mu bice biri buze gukomeza kubaho bajya mu bindi bijyanye na operasiyo FARDC yateguye muri ibi bice bya Walikale ndetse bigabana na Masisi. Neza, ariko ku gicamunsi cy'ejo hari inkuru mbi yababayeho cyane bijyanye n'uko babashe gusa naho basatira ibirindiro bya M23 mu buryo butunguranye, ko bari koalisiyo ariko aribo bari imbere, mu buryo bangaga ko Wazalendo ndetse n'ikoalisiyo FDL bari kumwe ishobora gusa naho yabatenguha, kuko ubona ko batajya bakunda guhuza cyane muri operasiyo. Iza kuba ngombwa ko babereka ko bahunze defense zabo, iza kuba umwaka wo gutegwa mbushi, kandi aribo basa naho bari mu bice by'imbere, baza kuraswaho cyane bikomeye, ndetse habaho gutakaza ku ruhande rwa b'izi ngabo za Tanzania ndetse
haza kubamo n'umwuka mubi cyane hagati yabo na FARDC bavuga ko kuba bafashe umwanzuro wo kuyobora urugamba akaba ariwo bajya imbere bashobora kuba bagambanira FARDC yari yasigaye inyuma. Ni ikintu kiri kujya kigenda kigarukaho umwuka mubi ku buryo ubona ko guhuza coalition muri izi operasiyo ziri kubera muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu biri kujya bigorana cyane ku buryo hashobora gufatwa izindi ngamba z'uburyo bajya bakoramo operasiyo badakoze partiyo z'uruvange rw'ingabo. Yego dusa n'aberekera muri muri Sud Kivu, aho amakuru agaragara cyane muri Uvira ko bitoroshye cyane bijyanye n'imyiteguro cyane ikomeye ku ruhande rwa FARDC, ubona ko itarambirwa kuzana ingabo ndetse zimaze kugera ku bucucike burenze cyane bijyanye n'imibare irimo muri Uvira, kuko ku manywa na nijoro ahariho hose ubona ari ingabo gusa, ariko ukaba utibaza impamvu iri kwibazwa n'abantu benshi ko izi ngabo ziri kuza muri ibi bice kandi ubona ko nta mugambi wihutirwa wo kugaba ibitero kuri M23, kuko ubona ko bakikanga ko ishobora gusa naho yababangamira cyane muri uyu mujyi wa Uvira. Ukibazwa izi force zihora zongerwa muri ibi bice n'amadeployment menshi atandukanye, icyo abasa naho agambiriye ni uburyo ubona ko bashyize imbaraga cyane mu bice bya Minembwe kuri FARDC, ku buryo ariho bagiye gusa naho bakaza imirwano ku rwego rwo hejuru. Aha hasi bagasa naho barindiye ko bakwinjira muri Uvira ariko badatangije imirwano, kuko bafite amakuru ko M23 isa naho ariyo irindiriye ko imirwano ishobora gutangizwa na FARDC, bakabona impamvu igaragara yuko binjiye mu mujyi wa Uvira, kuko ubona ko hakirimo ikintu kimeze nk'ikikango cyo gutinya ibihugu bikomeye ndetse n'imiryango mpuzamahanga bijyanye n'uko n'ubundi Uvira M23 n'ubundi yari yayivanyemo bijyanye n'amasezerano ndetse n'amabwiriza avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Yego, reka dukomeze noneho paji ikomeye n'ubundi tuze mu birebana n'ibyatangajwe na leta y'u Rwanda ku birego bikomeye za Congo, n'ubundi ku bijyanye na kesi ya Madamu Denise Nyakeru. Ubwo turagaruka n'ubundi ukomeza utubwira izindi operasiyo uko zihagaze. Leta y'u Rwanda yahakanye ibyatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ko habayeho gucengera muri hoteli umugore wa perezida wa Congo Denise Kisekedi yaracumbitsemo mu cyumvikanishijwe ko hari hagamijwe kumwica. Denise Kisekedi yamaze iminsi mu ruzinduko arimo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu kiganiro cyatambutse kuwa kabiri cyanyuze kuri radio na televiziyo y'igihugu, twababwiye ko Mujyaya yagize ibyo atangaza nyuma rero yuko ibi bibaye mu butumwa bwo gusobanura ibyabaye. Ambasade ya leta y'u Rwanda i Washington DC yatangaje ku rubuga nkoranyambaga rwa X kuwa gatatu, yavuze ko umwe mu bashinzwe gucungira umutekano umunyarwanda w'umunyacyubahiro utatangajwe izina yahuriye gutyo gusa n'abashinzwe umutekano w'itsinda rya Congo mu kirongozi cya hoteli kigerwamo n'abantu bose. Iyi ambasade yongera ko itsinda ry'u Rwanda n'irya Congo yombi bari bacumbitse muri iyo hoteli, ndetse ko ushinzwe umutekano ku ruhande rw'u Rwanda avuga ko atari yitwaje intwaro, yabujijwe z'ako kanya gato gukoresha esanseri. Binavuga ko bitari bikwiye kuko aho hari ahantu hakoreshwa na bose. Gusa ngo ibibazo cyaje gukemurwa nta bundi bushyamirane bubayeho. BBC News gahuza miryango ntiyashoboye kugenzura mu buryo bwigenga ibivugwa n'impande zombi. Nta gihamya atanze Mujyaya yumvikanishije ko bishobora kuba hari uruhare leta y'u Rwanda ifite mu zabaye mu gushaka kugira nabi Denise Kisekedi. Avuga ko Kinshasa yashenye neza umuvuno w'ikinyoma w'u Rwanda mu zindi gahunda zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Congo. Ariko ambasade y'u Rwanda iravuga ko ibyo Mujyaya yavuze mu kiganiro n'abanyamakuru cyo kuwa kabiri nijoro ari ibinyoma. Yagize ati, ibi binyoma bigayitse byagombye kwirengagizwa kandi bikamaganwa. U Rwanda ruvuga ko nyuma y'ibyabaye itsinda ryarwo ryafashe icyemezo cyo guhindura hoteli, ariko ko ryatotejwe ndetse rigafatwa amashusho n'abantu batazwi ubwo ryarimo riva muri iyo hoteli nk'uko babivuga. Imbere muri iryo tangazo ambasade
na ambasaderi Ata Asimwe wungirije ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika yari yahinyuye video yatangajwe ku rubuga rwa X n'ushyigikira leta ya Kongo iherekejwe n'ubutumwa buvuga ko yerekana abakorera leta y'u Rwanda bashaka kwica Denise Kisekedi. Asimwe yabigereranyije n'urwenya ati ninde ujya kwica ari mu modoka ya ambasaderi. Yongero ati murimo gukora uko mushoboye kose ngo muvugwe mu mutwe w'inkuru idafite akamaro. Hoteli ni ahantu hagendwa n'umuntu uwo ari we wese keretse niba ari mwebwe mwenyine mwari mwasabye kuyibamo. Leta y'u Rwanda na Kongo bikaba rero bimaze igihe bivugwa mu nkuru zitandukanye, aho leta ya Kongo yagiye kenshi ishinjwa gukora ibyaha bikomeye, ndetse leta ya Kongo yagiye igaragara kenshi ikorana na FDLR, ibyo benshi bagaragaza ko ari ibyaha ndetse n'amakosa ateza ibibazo. Nuko bihagaze, nuko bikomeje kugenda bimera. Mutamaro turagira ngo tujyane ku zindi agisi naho tubwire ibiri kugenda biba. Yego, reka tujye mu Minembwe. Ubona ko n'ubundi bitero bikomeje bya drone cyane biri kwibasira uduce twinshi kandi biri kugira ingaruka cyane ku baturage, ndetse ubona ko ari ibikorwa bikomeye ku ruhande rwa FARDC iri gukora ibishaka kugira ngo ibashe kubangamira ibikorwa byayo 23 na twirwaneho, ndetse no kubaca intege mu buryo ubona ko hari nk'aho ari ryo cumbi rya bose kandi ariho hantu h'ingenzi babasha kubungabunga bijyanye n'abaturage bahari. Rero ukabona ko FARDC iri mu mugambi ukomeye wo gusa naho irimbura aka gace bijyanye n'imirwano ihorayo ya drone za buri munsi zitica umunsi n'umwe. Ubona ko M23 twirwanaho basa naho babaye nk'ababura umwanzuro wafata kuri izi drone, kuko ubona ko bimaze igihe kandi byabaye nk'aho birambirana ku rwego rwo hejuru. Rero hari umugambi mushya M23 ndetse twirwanaho bafite wo kwinjirira ibice bya Mwenga, ndetse ubona ko hari operasiyo ziri gutegurwa gukorwayo muri iyi minsi, kandi amakuru ahari nk'uko bimaze kugaragara ko hari imfosi zavuye hano mu Minembwe zerekeza muri Mwenga, ndetse ubona ko ari na nyinshi cyane bijyanye no kubona ko bagiye gusa naho bashyiramo imbaraga mu buryo bwo gusa naho badubatinga muri icyo cyangwa mu buryo basa naho batanze akazi kenshi ku ruhande rwa FARDC kugira ngo ye gusa naho ihugira muri iki gice cya Minembwe ndetse na Plaine de Rusizi. Yego, naho ndagira ngo dushusho nabwo ijyanye n'abasirikare b'abanyamahanga uhereye ku Barundi Bangora, ugende tubwira buri kimwe cyose ku byo bari gukora na update kuri bo. Kiriho kuri izi ngabo zisa naho akenshi ubona ko ziri cyane muri ibi bice bya Minembwe ndetse na Uvira. Hari amakuru amaze kugaragara ko ingabo z'igihugu cya Tanzania zimaze gusa naho zinjira muri rwano ku rwego rwo hejuru, ariko amakuru baduha ni uko ifite amakuru ko izi ngabo ibi bintu zinakora zibishoboye cyane, nubwo inshuro nyinshi hakunze kubaho ibyago biba ku musirikare wese byo gutakaza, ariko ni ikintu cyabagoye cyane cyo kuba bararwaniraga mu bice batazi kandi badahuje neza na parite bari kumwe. Ubu rero basa naho bashyizemo ukuboko gukomeye cyane ku buryo ubona ko aho ingabo z'Uburundi zimaze gusa naho zigenda zidohoka mu operasiyo akomeye cyane zinayagaragariza ko ziyayoboye. Ubu igihugu cya Tanzania izi ngabo zayo nizo zisa naho ziri kugenzura operasiyo ziri kubera muri ibice bya Minembwe, ndetse ubona ko ziri no gusatira muri ibice bya Plaine zizi muri Uvira ko bashobora kuba aribo bareka bagasa naho bagenzura ibikorwa bya operasiyo byose, nubwo akenshi FARDC ikunze gusa naho ibangamira ibikorwa by'izi ngabo zaje gutanga musada mu buryo ubona ko ziba zishaka ko ziba arizo zigenzura ibice ibyo ari byo byose na operasiyo zose ziri gukorerwa nk'abenegihugu. Ariko ibi bihugu byaje gutanga musada ukabona ko umwuka wabyo bigaragaza ko FARDC yigirira abagambanyi benshi kandi ikabigira n'ikosa ryo kutarwana ibishyizeho umutima. Ariyo mpamvu ubona ko baba badashaka ko komanda wo muri FARDC ari ugenzura operasiyo ziri kubera hano, kuko hari igihe atanga amabwiriza atari ngombwa ku rugamba, ndetse ukabona ko izi ngabo zijya zimera nk'aho zitabyumvise kimwe. Iyo habayeho nka wese ugasanga zibaye nk'izisigaye mu mirwano zonyine, hakabaho n'ikibazo gikomeye cyane cyo kuraswa bijyanye n'uko baba badahuje umugambi ndetse n'amabwiriza ya operasiyo baba bari.
yego reka tugane ku musozo, niba wenda hari indi ngingo mu makuru ufite utatubwiye wayitubwira tugasoza. ikiriho ahangaha ni ukubona ko ku ruhande rwa M23 muri iki gice cya Plaine Rusizi amaze kugaragara ko ku munsi w'ejo w'igicamunsi hari ingabo zindi zaturutse muri ibi bice bya Kamanyura zerekeza mu bindi bice, ubona ko ari ingabo bitazwi uburyo zageze muri aka gace kuko ntabwo zigeze zigaragara ku manywa ziza n'imodoka cyangwa n'amaguru, ubona ko ari force ingari kandi nini isa naho ishobora kuba yarakoreshejwe mu kuhagera mu masaha y'ijoro kuko ziri kwerekeza muri ibi bice bya Plaine Rusizi aho pozisiyo za M23 zose zideployinze. Yego Mutama, reka dusoreze ngaha tugushimire cyane. Yego murakoze namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri Mbonesha kuri Mbwe Rudende bashyikiriza amakuru atose yabarabana n'umutekano, politike, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere cyonde sabone, ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza. Hasta la vista.